Thokozine, welcome back to Conscious Fridays. We are a few days away from our pilgrimage to Inzalo Yelanga, the spring equinox. Happy New Year to all Kematians. No more Africans, the African New Year. Thokoza Kehla. Thokozani Koko. Siyabonga for usiphi isikhathi on GEK TV Conscious Fridays. Thokoza Kehla. Earlier on besikhuluma about a topic of abantu abangena emaphehlweni who are not supposed to, of people who asikwazi ukuattenda this calling ngoba sijaha izinto ezabantu. And we liked your views to a point la besekuthulile imamele the wealth of knowledge. Siyathokoza Makhehla, siyathokoza Zindlondlo, siyathokoza Gogogo. Umkhulu kudla amahlathi lo igama lidlozi. Abangibiza khona, bangibiza ngalo igama lelingithwase kulo empandeni yami. Engicela ukuthi ngiqaqise kahle ebantwini ukuthi mawune calling yabantu abadala kusho ukuthini. Ukugula kwabantu kuyahlukahlukana is different. Kukhona abantu ekumele bathwase, kukhona abantu ekungamelanga ukuthi bathwase. Hayi umuntu makaya esangomeni, umuntu makambona ukuthi unedlozi bese mele athi lo muntu loyo kumele athwase. Ukuthwasa kukabili and nokuba nedlozi futhi kukabili. Kunokuba nedlozi ukuthi ekhaya azange umntwana ahlawulwe, amathongo wakubo ayamfuna, bese bakaya emuntwini wesangoma or umuntu wenyanga makamhlahlubela umvele amtshele ukuthi kumele wena uyothwasa. Cha, akusiqiniso lokho gogo. Kufuneka ngesisikhathi makahlahlubela umuntu akwazi ukuhlahlubela makabona idlozi kuwe. Ngoba kukhona idlozi othi mawulibona emntwini mawumhlahluba uthi leli idlozi lokuthi uhambe uyothwasa. Kukhona idlozi lokuthi mawulibona ukuthi le dlozi leli liyamfuna umuntu ukuthi aphethelwe izinto zasekhaya kubo, ngoba manje ufana nomuntu olahlekile ongekho emathongeni wakhe ngokuthi angahlawulelwanga ubaba wakhe oyewakhuleliswa umzali wakhe, umama wakhe walowo mntwana loyo. Manje lamadlozi wakabo baba asekahlala phezulu kwakhe. Manje mawahlala phezulu kwakhe akumelanga ukuthi umuntu makabona idlozi lihlezi phezulu komuntu bese athi umuntu kumele ayothwasa. Kumele umuntu makabona amadlozi ahlezi phezulu kwakhe akwazi ukumchazela ukuthi kufuneka uhambe uye ufune ubaba wakho akwenzele isiko la kubo, akuhlawule kabo mama, bese mayeqeda ukuhlawula kabo mama bese akwenzela umsebenzi wamathonga wakubo ayokubiza ukuthi yokuintroduce kubo. So abantu abaningi bahlushwa into yokuthi amadlozi wakubo la azalwa khona la phuma khona ayabafuna. So manje makabafuna abanye abantu basuke bathi hayi makamhlahluba umuntu ambheka ade wena unedlozi, kanti cha akusilona idlozi lokuthwaswa, idlozi leli elimfunayo, idlozi la kubo njengoba awumuntu odukile emathongeni wakubo kabo baba wakhe la azalwa khona. Thokozani. Awungaqhubeka. Ungabuza futhi mase bese ke kule wokuthwasa ke kwedlozi umuntu mawumhlahlubile kwavela ukuthi lo muntu lo unamathonga. Kufuneka mawumhlahlubile makavela ukuthi unamathonga bese kuba nesikhathi sokuthi uthole isikhathi sokuthi umbize mhlambe nabazali bakhe bese bazofemba. Bese mase bafemba bese kuzokwazi ukuthi kubambeke leli dlozi elihlezi phezulu kwakhe, bese liyasho ukuthi sifuna ukuthi thina sikhule kanjani phezulu kwalomntwana, eziphi izinto esizifunayo, eziphi indlela emele azihambe, eziphi izinto ekumele aziyenze njengokufuna kwedlozi. Ngoba masingabantu sinamadlozi amaningi angafani, abanye banamadlozi makhosi,
abanye banamandawu namanguni, abanye banabomakhosi, abanye banemadlozi lawa abakumele bangathwasi, abakumele bahambe bayofunda izinhlolo, bafunde nokulapha ngemithi. Esisho ukuthi ngesisikhathi abanye balapha ngemithi amagedla amaningi bewangayi ephehlweni, bebafundiswa imithi okhokho omkhulu or bomkhulu babo or bomama babo. Kusho ukuthi kumele nifunde imithi kanjani, kumele nifunde amathambo kanjani. Akusiwo wonke umuntu okumele ahambe aye ephehlweni ayophehlelelwa ukuthi kumele ayenze njani. Into ebalekile ukuthi mawufikile idlozi lakho ukuthi lifuna ukuthi lithini lifenjwe, bese liyakhuluma ukuthi mina nguzibani wakwazibani, ngifuna ukuthi uzibani athathe isikhwama sami mina ebengisebenzisa njengenyanga or njengesangoma ebengikhona ekhaya. Mangabe uyagula lo muntu lo kumele ashayelele ayongenwa ephehlweni afake idumane lizosho yena lona ukuthi lifuna ini. Thokozani gogo. Thokoza Khehla. Thokoza ungabuza futhi. But uthe something about kunamanye amadlozi angaba phezu kwakho but you're not necessarily related to them. Yebo, kungamadlozi lawo, amadlozi njengokuthi masabantu siyathandana, mhlambe noma singathandana okokuzwana ukuthi siyajola. Lokuthandana lokuthi nje sikhonzene ngokwenhliziyo, sinenhliziyo esinje. Bese umuntu uyashona. Umuntu ukushona kwakhe mhlambe lo muntu oshonayo bekazile endlini kuwe aqashile. Ukushona kwakhe ashonele kule ekhaya leli elakini nina namaZulu. Ukufika kwenu namaZulu lo muntu lo yena umshangano. Lo muntu awuhlobani naye ngokwegazi nangokwenyama. Lo muntu ufike njengomuntu ozoqasha. Bese lo muntu lo uyashona ushonela la ekhaya. Uzokwazi lo muntu lo ukuthi aphenduke abe yidlozi lapho ekhaya njengokushonela kwakhe. Abe yithonga lakho njengoba menithi manihleze endaweni eyodwa nizwana naye mhlambe wayekhonzile lo muntu loyo. Bese lo muntu kushoneni kwakhe uzothi nawe masushona lobo umngani wakhe. Bese lo muntu lo njengoba ashonele la ekhaya akwazi ukuthi angene ebantwaneni bakho njengethonga lalabantwana bakho ukuthi manje sengumndawo angisuwe nyama okuzalwana nawe, wena umZulu la ekhaya, mina ngumshangane ngibuya le eMozambique or Maputo noma ngabe kuphi. Bese mina umuntu mase bamhlahluba bathi hayi unamandawo wamashangane, bese abantu bayadideka ukuthi hayi mina ngumZulu mos la ekhaya, kuza kanjani ukuthi ngibe nedlozi eliwumshangane kanti mina la ekhaya sabeZulu. Cha, uyakwazi ukuthi lelo dlozi lelo elawulo umuntu loyo owaye umngani lingene kuwe nasebantwaneni bakho. Bese kuthiwa lawo madlozi lawo amandawo ekumele manje nawe uthi mawusephehlweni ukwazi ukuthi wathwasele, ukwazi ukuwaphothulela nemisebenzi yabo ekufuneka ukuthi ngabe uyiphothulela bona. Thokozani. What was that other hot one? I don't. Athi samadlozi ngesinye isikhathi umuntu uyakwazi gogo ukuthi idlozi abe nalo idlozi kungakafiki isikhathi sokuthi idlozi lona lifuna ukukhula kuye, liloke limzulisa liyenza lisaphansi phezulu, lingakafuni ukuthi liphume lizibonakalise. Kuyenzeka lokho ukuthi umuntu ahambe azibone ukuthi ngathi khona lento le, mara lento ayiziphakami. Idlozi limela ukuthi lize lishanyele ezinye izinto ezisendleleni ukuthi lizokwazi ukuthi lona ukuthi mase liqala lenza umsebenzi walo kungabikho nezinto eziningi ezizokwazi ukuthi liphazamiseke kumsebenzi eliqala ngawo. Abanye abantu basuke bafune ukuthi idlozi mele kufike lona qathatha ngokwalo emaphupheni bese limthatha umuntu limsuse Soweto limise Davidton alele. Cha, alisebenzi kanjalo. Idlozi ngesinye isikhathi lifika ngomngani wakho nithi nikhumanisa nisenikhumana senijwayelene, sekazokuhlahlubela yini izinto athi yazi mkhozi wami ngikubone or ngikuphuphe sihleze endaweni eyodwa mara mina bengihleze esitulweni wena ugobile la ngaphansi. Shuthi idlozi lapho selihlahla
indlela kuwe mngani hayi lona ukuthi selizele ufika lona ngokwalo abantu abaningi abafuna ukuphothula izinto bathi hayi idlozi mina alikakangibonisi kanti idlozi lisebenza ngomoya lisebenza ngomuntu wenyama ukuthi lizokwazi ukuthi lona likhulume kulomuntu wenyama lifike emaphupheni limbonise bahlezi bobabili ukuthi lo osekakhulile sekamdala angaba ugobela wakho lo sekakhulile osekamdala edlozini angakuhlahlela indlela yokuthi ngithi ayi mngani wami khona umuntu engimaziyo athi ke siyobona ukuthi masingahlola kungakwazi ukuthi amadlozi wakho ahambelane naye bese ke into ebalekile ukuthi umuntu masomthathile waya naye enyangeni or sangomeni lapho kumele mhlambe ubona ngathi angalungelwa khona kuyafuneka ukuthi umuntu aphuphe idlozi lakhe ahlezi naye nogobela wakhe mhlambe nalomngani wakhe omise khona lapho if awukwazi ukuphupha abantu abadala bakini kuloyo muntu loyo ofuna ukuyokukhulisa kusho ukuthi idlozi lakho alikufuni kuleyo ndawo leyo okumele uye kuyo thokozani I serepa Zaboga Kehla thokozani ay mantweha ayo #Black Unity, #Conscious Fridays, Conscious with the K, #The Black Economy, #Inzalo Yelanga, #The African New Year, the Spring Equinox, Thokozani.